Ang sentro sa atong unang pagbasa na gipahinumdom nato ni Santiago mao ang paggamit aning atong dila. Kaning dila sa tao matud pa niya mahimong gamiton sa pagdaig o paghimaya sa Ginoo, mahimo sang gamiton aron padayag sa mga yawanon nga mga butang sama anang pagpangandak, pagpanaway, pagpamalikas o uban pang mga gamit sa dila nga yawanon. Musta maron imong dila yun sa nimo paggamit, Diyosnon o yawanon? Kana kunong barko, dako kaing barko, kuan na nang murag dila nga gamay kanang iyang kanang rod niya. Maora na siya mo timon sa barko bisag unsa kadako. Kana ray lubag-lubagos kapitan mununot na ng barko. Mausad ning atong lawas, dako kayo ang atong lawas, pero pwede ning ibanlod sa impyerno pinaagi aning gamay kaayong dila. Di mo to? Mao ni ang atong timon. Muna importante kaayo kinsay kapitan. Ang barko dako man na siya pero magdepende sa kapitan. Kung ang kapitan yawanon, ang dinaganan sa barko yawanon sad. Adto sa napadong sa yawanon nga tumong. Pero kung ang kapitan Diyosnon, padong sad na siya sa Diyosnon. Kinsa may kapitan sa dila? Kinsa man? Ang atong kasing-kasing. Ang kasing-kasing mao'y kapitan. Kung kinsay musod anang imong kasing-kasing karon, mao nay magdiktar sa imong dila. Sama ni Mama Mary, ang mahal nga Birhen Maria, ang naas iyang kasing-kasing, ang Ginoo man, ang pulong man sa Ginoo mo iyang gihigugma. Sige siya gingon, matuman unta dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Muna sa atong ebanghelyo si Jesus nagsigig tuman sa pulong sa amahan, gipakita dinhi nga ang representatives sa amahan mao si Moises nga mao'y nagdas balaod og si Elias nga mao'y naghimo sa mga panagna, prophecy. Si Elias mao'y nagdiktar ni Jesus unsay mahitabo sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan, unsa may tumong sa iyang kinabuhi. Unya si Moises mao ang naghatag ngadto ni Jesus nga imo gining i-perfect ang balaod. Pananglitan ang balaod kanang 10 Commandments na amna diha ang atong kanang Jubilee Cross, iyang platform diha. Unsa may usas mga example sa 10 Commandments na gibutang diha nga you shall not commit adultery. Sa ilang panahon ni Moises, basta minyo ka makig relasyon kag sexual relation sa usa ka minyo, tawgo nag-adultery. Pero si Jesus, ang iyang meaning sa adultery para ma-perfect na siya, kay nianhi man siya para paghingpit sa balaod. Ingon siya, kinsa tong maglalaki nga mutan-aw sa usa ka babae uban sa laway nga hunahuna, nakapanapaw na sud siyang hunahuna. Murag giklaro ni Jesus nga ang sala di ay wa ra diha sa buhat, ang sala naasad sa hunahuna. Nya naasay sala nga gikan sa pulong, ikas dila. Kanang you shall not unsa te utangan? Ayaw pamakak, no? Ayaw pamakak. Di ba? Nya kamo musta man inyong hunahuna ron wa kasa
Ang inyong pulong wa kasa. Namo ko'y uban igpangumpisal, pader, mga 15 na ko katuig wa kakumpisal. Pero hawa man ko isa, pader, kay wa man ko magpatay og tao, wa man sad ko nangabit, di man sad ko musugal, di man sad ko mo kanang bisyo. Ako, pader, atiman ra gyud ko sa akong pamilya. Wa man gyud ko isa, hapit na ra ba mamatay? Kada bang pakumpisalon ba nga maghigda na lang ba, matiguang na. Nakuha dyan kay sa awa pa dire. Ang ato ra yung gisintro sa sala, kana ra yung atong gibuhat na makita sa tao. Pero yung imog yung susiho ng imong hunahuna, oy, sus, naadiri ang kaibog, kasina, naadinhi ang kalagot, naadinhi ang pagpanaway, wala ni mo gisulti. Kay haron way gubot. Pero magsikang ingon, naong sa buang-buang, murasag angayan na, naong maya, tuga-tuga, yung sulti na, murasag unsa. Pero di na sa imong unahona, buutan day ka na sa matas Ginoo. Daily, buangon, gyapon ka. Yamaw na siya ang atong hagit, unsaon pag-manage ang dila. Nakaron, unsaon man pag-manage, kinahanglan sama ni Maria, unsay gisulti ni Kristo, unsay gisulti sa Ginoo, maura gyud ang atong paningkamutan pagtuman. Muna ningon si Kristo diri siya mga tinunan, kita man sila nga nausab ang naong ni Hesus, ni sanag og maayo. Porting ninduta, galibog gud sila kung unsay isulti. Ingon dayo si Hesus, ay gyud mo panabi ha. Ay panabi. Yan na bitang makakita kag nindot, ay lang yung ipanabi. Nya unsa may gusto ni Kristo nga ilang paabuton, ni siya, huwat tao sa nga magantos kog maayo, nya ila kong patyon, nya mabanhaw ko, una pa mo panabi. Nindot no? Huwat tao sa nga magantos ko, nya mamatay, o nya mabanhaw, diha pa mo panabi. Unsa man di ay ang pinakanindot natong ipanabi nga human sa pag-antos og kamatayon na ay pagkabanhaw. Mo nay perting nindotang gamitas dila, dili nang pag-ingon kani day ay kadi jud ka mag-antos ani, kani muguhapa ka ani, kani mudato ka ani, kani mo ibuhata, healthy kay ka ani. Ayaw ana. Ingna hinon nindot no makasunod kita sa Ginoo. Kaniday mo ni buhata, higugmaan ng imong bana nga nangabit, kana mag-antos yung ka ana, liwat yung ka sa Ginoo. Higugmaan na imong silingan nga sigig pangaway nimo, kana patay yung ka ana. Nya mao ganay nindot. Di ba? Muna inyong ipanulti. Si Jesus lahi kay siya. Si Maria lahi sad. Unsa may gisulti ni Jesus? Kung buot mong musunod nako, kinahanglang kalimtan ang inyong kaugalingon, pasana ang inyong cross. Kung ako nga inyong Pangulo, gipaantos, gisalikway, kamusad, paantoson sad mo og isalikway mo sa katawhan, og patyon mo nila, taralon mo ngadto sa hukmanan, kuyaw sa ning lidira da. Di ba? Si Jesus. Yaon sa maning iyang gisulti, gitawag ni og kamatuuran. Truth. Ang gigamitan niya siyang dila is truth. Kay bisag unsaon nato pag binuutan aning kalibutan na naagi mo saway nimo. Wa pagid mo kasuway nga gisaway mo. Na mga naong pa lang ninyo sawayonon kayo. Pariharan na niya akong naong. Bisag unsaon pa nimo nabitay uban mas stress. Padir nga tinarong man ta ko. Gibuhat man ta nakong sakto. Nganong ingon anak man sila mo tagad nako. Nako ay na lang nga nagpangutana. Normal na dinis kalibutan. Normal na. Sawayon gyud ka, libakon gyud ka, paantoson gyud ka. Ako bitaw dinhi, perti na kong paningkamot. Tanaw na ko, murag hunat-hunat gyud. Hurot na gyud ang ako bang paningkamot nga
maayo gyud akong pagkadadi niya hasta pagkapari. Pagkadaghanang musaway ni aragay dinis palibot usahay. Di ba? Wagi siguro ni simba ning uban ron. Niglakaw ani to nasa tirahan na sa ta. Mao ginasiya. Siga na ba? Niyaw na dinero, nimba mo ba? Ang uban magsigig tan-aw sa akong wali diha sa YouTube aron lang sa wayon ko nganlan day kong ingon tambalos-los kang paria ka, patuyang lang kag yaw-yaw. Nako arang-arang na lang ni siya kay naminaw gyud sa akong humili para mong hingaan akong tambalos-los. Bogo kang paria ka, sige kag sulti anang Maria nagsimba ka ng mga Dios gisupak na nimong pagtulunan sa Ginoo nga ayaw mo pagsimbag laing Dios imo na nang gihimos mamamiri nga Dios. Ano ba manghukom yun ba naa man gina nang imong naong bisag unsahon na nimong panindot na mubati ginang naong nimo bisag unsaon nimong pili ang imong bana nga mao gyud kuno hay makalipay nimo magantos jud ka ng tawhana paantosong jud ka na kamo sang mga bana bisag unsaon pa nimo pili imong asawa bisag unsaon pa nimo atiman mo bati yung naong ana og batasan paantosong jud ka na nya kanus aman ta dili magantos matud pa ni Kristo pasana ang imong cross pasabot higugmaa ang imong pagantos. Munay atong itudlo sa atong dila. Karon gud kasagaran ang atong mga dila gigamit nato sa pag-ilad-ilad. Kana bitang tudloan nimo ang tawo nga malikay siya sa iyang kasakit. Ang gusto ni Kristo sunga-sunga ng kasakit itudlo sa mga tawo nga naas pagantos ang atong kaluwasan, naa sa pagpakamatay ang atong kinabuhi. Ato na itudlo. Nasa bitay uban mo dahig-dahig sa nako inisang may sa kapaderda kay prangka kay kang mo sulti direct to the point. Unsa pa may ato ana kanang moingon ko kanang mga naong ninyo mga tiwasuno na kay na tinuod man gunakon. Dili na tinuod ay. Kanang moingon ko nga posible mao na lang ni katapusan akong misa, posible di nako makamisa ugma kay mamatay nako or maparalyze nako. Hiwi na ni akong baba, inyo na lang kung ugkaton dito sa akong room. Hibong lang ning akong mga kauban niniwa, mamanaog spader, inigtok-tok, wa na di ay. Gatikungkong na di nakatingog, kay giatake di ay. Mo rin nahitabo ni Papa, akong Papa ba? Nangaon raman mi ato, niya pagpangaon, igana niya sa sabaw, malagpot namang iyang plato, imbis nga iyang kay kinamot mamingad to, imbis mo punit siya kay mo hungit, masapo naman niya. Ngano man ana siya ba? Atake na dito. Di lang sa kumadtos kay na ganing kapoy man. Sige hingoy ab. Ana, kapoy. Ingos mama, katuog. Iba ko sa kasbukin nga. Katuog yang ikapoy mo kaka. Pero managod siya, managkaon. Ana to, higda. Paghigda niya mga alas 7, buntag. Ni alas 12 na lang, na yun mo mata. Sige lang hagok. Yung des mama, nga nung nis papa ninyo, nga di naman mo mata. Wasay kalibutan tao kaya akong inahan. Magi, natuan sa akong uyuas pag-agawan. Uyuan aning sister Naray. Nupan niyo, anhing nupan niyo. Mo iniabot dito sa among balay. Ingon din siya, sama ninyo akong si Biro nga di naman mo mata gani haraman ning nato pagtanaw to giatake man ni dadari sa ospital layo kay bukid pasano yayungan bitas Papa da pag-abot ospital wa na gyud katingog inana na kamo karon way siguro ini pangaon ninyo ibong na lang di nakakahungit sa tubig niya na atake na dito. Nya kung dili ta maghuna-huna ni ini, kung dili ta mangandam ni ini, kung dili ta kasabot nganong mga matay ta og magantos ta, way kapuslanan ang atong pagpuyo sa kalibutan. Una ang dila gamiton sa pagsangyaw
gamiton sa pagtudlo sa mga sugo sa Ginoo, dili sa pag-ilad-ilad nga anhi kita magdato, anhi kita magpuyo kanang imong yuta at timan na ginagmaayo, imo nang kaugmaon ang imong yuta, kurala ginagmaayo aron dili mailog sa silingan kay imo nang kaugmaon. Istoryahe, di na tinuod, bakak na ang atong kaugmaon naas pagpaminaw o pagsunod sa pulong sa Ginoo. Sama ni Maria na minaw og nagsunod sa pulong sa Ginoo, karon misidlak na isip rayna sa langit og sa yuta. Kanang atong naong mugwapa ra gid na og mugwapo, dili tungod kay imo nang gipintal-pintalan, imo nang kiskis-kiskisan imong kilay, imong gipaputi imong naong, di na mo'y makapasidlak sa imong naong. Lingian ang naong sa imong tupad. Lingian. Nisidlak ang naong. Basin pa. Unsa may makapadanag sa atong naong nga mosila o matud pa diri sa atong unang pagbasa, nihayag og maayo si Jesus, ang iya pang sinina ni puti, nga wa kunoy makalaba og ingon ato kaputi, ang iyang holiness, ang kabalaan sa kinabuhi. Nya kanus ang mabalaan kung ang atong dila diktaran sa Ginoo, ang atong ipangsulti diktaran sa Ginoo. Muna ka ng mga manag-uyab, magsigig ingong I love you very much, kana Diyos no na, pero muingon na gani, kuyog ta, nahan kay kumuhikap. Ingon sa tungkol sa bitaw no, unsa ka na? Nana ba? As if sa mga karahong dagko. Kuyog ta, anto tangad to, data. Mao na, hinikapay dayon, magsige nagkugos ang mga bata o ay mga kasal. Masuko ra ba inig bunyag dinig akong ingnon, maimpirno gibong duha. Kining inyong bata, malangit na ni kay atong bunyagan, pero kamong nagkugos, padong mos impirno, sigahan na ikos mata sa lakit, nimma ni pariya, pisti ning hawa, nimma niya. maklaro Diyos now, ako man prangkahan sa mo, kinasal mo, dili papader. Ano sa mo magpakasal? Plano papader. Ano sa mo pakasal? Ay magpakasal, magibi pader. Bunyagi lang ko dingo, total ibayad bitaw dito, sige pangutana di ay. Maana ba? May manginang atong tinudon kay nagpabunyag kas imong bata aron malangit, aron mawa ang sala. Nya ikaw nga nagkugos anang bataan na may sala, mutakod man ang sala, kusog kay na manakod, mas kusog pa man as COVID. Nya ikaw nga nagkupot, sadan ang imong gikugos bag-ong gilimpyuhan sa sala, di na matakdan. Amo na kung example kanunay moingon din ko, ighuman nimong panglaba sa imong sinina nga bulingon, nya imo nang giwaswasan, purti nang limpyuha. Asa man nimo ibutang, sa planggana nga daghan kayong lapok o sa planggana nga limpyo? Asa man? Oh Jesus, automatic na nimo. Buang ka pa din. Ari sa limpyo. Parihara sana. Ang bata nga humana na to bunyagi, limpyo na. Asa man nimo ibutang, kinsa may mo amping sa iyang kalimpyo, kaning hugaw o kaning limpyo? Muna ang ginikanan, doon na mo'y dako kayong responsibilidad sa paglimpyo sa inyong kaugalingon, aron ang inyong bata nga nagtubo, nga bag-ong gibunyagan, limpyo ang iyang pagtubo. Dili matakdan sa kahugaw sa kinabuhi. Mao ni makapahimo na tong transfigured or kanang mortag mo danag ba? Mao bitaw si San Vicente Ferrer, danag ka ini. Mao bitaw ang Mother Mary, atong gihimuag sentro dito, Kapilinya di Fatima, ang Our Lady of Fatima, porting danaga, tibuok kalibutan. Danag is Mother Mary, halina naguntag slat sad. Gahapon mga 200 sa tingin to atong halin, niabot nag 2,878 ang atong halin. Nya kasagaran ani, pakpak sa to.
kasagaran anis na malito as layo nga mga lugar aniya sa taga dinhi sa ato nga ni apalibot ngano man midanag ba midanag atong gisangyaw sa atong dila la pang-donate mo palit mo og slot para ning Mama Mary na day mingon ganahan jud kay kong Mama Mary ganahan kay ko kumusta man imong kinabuhi sa wa pa lagi mi kasal pa der karon nadugay kong naog dire kay naasag ko'y gitiksan dito kay ang iyang uyab minyo nya unsa man kunoy maayong buhaton buwagi simple ra na nya bawo sad siya nako pader na ana man koy nahitabo nya siya biyay gabuhi sa akong anak na napaanakan man siya atong minyo pero tuwa siya layo pader ang ako lang nag-uulan karon pader kay mura man sila nag-uli sa iyang ex nako nga ex dia basig ma adto kas impierno ma-ex ka didto ang kuan lang buwagi na antusan ng kasakit o kasakit. Ayaw na pagdawat o kwarta gikan atong imong uyab na para nimo. Buhian ang imong anak sa tinaro nga pag ginabuhi. Wa man ko'y trabaho pa din ako. Hungitag bas. Na mga hagdahon sa hagunoy. Hungita na imong anak diya. Haron ini kaugma patay na na. Wa ta ko maingon. Sa ko lang una-una. Ayun ko, hungita na dahos sagbot. Ano man? Mas may pag magkaon tag sagbot nga way sala kaysa magkaon ta og humba og sana diha ham nga puno ta sa sala. Mas may pag mamatay tag sayo nya moadto tag langit kaysa dugay tag mamatay og madato tag maayo pero kandidato ta kanunay sa impyerno. Di ba? Hindog na tayo.